dangu rikimata bayetida bata ketua mangarangiagu rukuna na pemringyeti la kanal YouTube YKB KKI TV dangu na pulung na padihanda la rengiana welingu la buku wasiat na tingin badanganya napa hamuwang papahurungu na kawuda kumbulu hiwa la mata do kumbulu walu lupa la mata pal kumbulu hawu na rongu ya kanuna parai danu da tau bana wang badwa danya kada ye tidak hidawara mabokulo yai artemi na marapu tau putih wadah ang buang tamu na himiri yung karit la ulang walu la daw 2020 di Dahlan Iskan natuli dia rukuna na haatu na pandita na mamiyeti na pahilitu dan bimbingu awelinu na mamiyeti na pandita na angon na pahilitu waday Dahlan dapat kedua da pandita tau bokul halati batuna janingu adirana na pariwatu da lupa da palakaran larapan mariangga papuha mariangga palapuru larapan mariangga palapuru madanyai lapalih aku buang mula tamu na ingiriang panandanya kan daun Dahlan natuli ya ka kapieku namu mania ngamu ya na magtumbo lari na natuli ya na pahili tu kanandi nuda na pandita nuda dangu na pahili tumbu dangu na anawikina na menjadi pandita yuda mariangga parapat dan jambung da badan na malanja mau terienja dan matang lili ang buang tamu na himiriyo karito na pahili tu kananin rukuna na pariwat tu da laktur kalibar hamukay na hambeli kalibar lahaw anggama ya kanyaya na kalitung bumanaba na pariwat tu da na pamaraw mua nanjala rukunduy dangun nanjala rukunulanja banataka lapihui hunang pulu la parang epihuninya na hau marapu ariteni na niya pamarubo ko na taula itu baninya ka na marapu yaduya ka na pautung wada da tau na madanggal ya betul na no da pahangat taruang mo aya padang beni padira matikin layu na mapau dang wahingin uyay mo na mapau rukuna na paajar na wahiyaya na mapalungitan wadah ang buhang gula tamu na imiriyaw karito langking hini gaya na luri parhayata ya kajaya ninguma na makalitanganya na parhayana wa iyaya na mangandiya la pahamuwang duma na luri dari maka na makapipiya na kabungur na horiluri paway na lay ala na dangay ningumay na madaga kabungur dangu ningumay na mapaluhang ang buwanggu latamu na imiriyaw parit gikihama na kanakarenja danyuta larehi na yan Pupunalaya ana pulong na padihanda lari na yana. Amu maruwa madu lapalay subscribe dan matawa bata pangalannya na padihanda lari na yana. Laang buhan da pada. Na tau na pawaylay miri dan na marinjo lapatanda ya imiri ya krit. Kanado nyuta bata marangga pandulang ladalu bata buah baria na pulu na miri dango ang muada lahi kami mataw kana papurun daw ay mangulong ay maring weling lay miri yehu karito
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.